Mubatikano wa ngari mathaini mutuku barabara-ini nene ya Thika magomano-ini ma Mang'u undu wa mutugo kuria butheri ma barabara ino gukinya kwa ndaraca ya maguru iria ikoretwo igiakwo kwa ibinda ria mwaka umwe mathaini mutuku gugituma athii mauge ni kaba maikare mathaa maingi barabara-ini no kumania na bau mitino iria ikoretwo ikioneka mabinda kwa mabinda ithire marikia gwikira ndaraca icio ni ndina mwihoko na twina mwihoko ta ikaria guku ni tukwota ku reduce the number of accidents ya barabara kuringwo kwa andu aria marathi maguru gukira bara ona kota gukorwo na ku reduce traffic mundu no ahote kuma haria arathi na athi wira na acoke ebangite na mathaa make. Mostly ukifika hapa lazima kuwa mwangalifu sana, ni pedestrian wanavuka, unaona, lazima kuwa tu mwangalifu na kuwa very conscious on the road. Itura ria Jomoko weteithie na matura maria marigiceirie gukinya kwa ndaraca ici ni mweneni wa Mawega aria merutagira gukiria andu na ciana cia thukuru makiuga ona thengia wa ndaraca ici ni kurabatara ibandiko cia kuonania matereba thibindi iria magirirwo ni kubuthira. Kuwekwa kwa kivukio kitaweza kusaidia ili kupunguza maafa katika barabara yetu ya Thika. Hivyo ninaomba ya kwamba mabarabara zetu places ambazo zinafaa zierektiwe hizo signs na ndio tuweze kuwa katika hali nzuri. Wakioyo uria nginya kureka kwaguo ukubuthira ciringi milioni 820 kwa ibinda ria thiku 2 kuma thaa 5 cia utuku nginya thaa 10 cia kiroko. Barabara ino ni iribingagwo kwa ibinda athii aria marauma mwena wa Murang'a guka Nairobi makiurio kubuthira njira ingi kugerera Thika na mwale marauma Nairobi kuthi Murang'a makabuthira njira ya nja iria yumirire muciini wa Maboya wa Vincentian. Ngiribotera Inooro TV Jitago Masi Wadia wa Muriithi.